Fudbaleri Spartaka marljivo odrađuju pripreme u Ohridu, a sutra ih očekuje odigravanje prijateljske utakmice protiv srpskog superligaša Ivanjičkog Javor Matisa. Njima danas treba da se pridruži novo veliko pojačanje. Naime, reč je o 25-godišnjem Ognjenu Mudrinskom, nekadašnjem napadaču Novosadske Vojvodine, Jagodine, Beogradske Crvene zvezde, Grojter Firta, švajcarskog Araua i mlade reprezentacije Srbije. Do sada Mudrinski u Superligi odigrao 62 utakmice i postigao je 22 pogotka uz 5 asistencija, ali su ga rani odlazak u Nemačku i povrede omele da pokaže sav svoj napadački raskoš. Pre nego što je potpisao za Spartak, Mudrinski je bio na probi u danskom superligašu Randensu, ali nije zadovoljio, pa ga je angažovala uprava Plavih golubova na 2 godine uz mogućnost da napusti klub u slučaju dobre ponude. Pored Nenada Šljivića i Ognjena Mudrinskog, redove fudbalera Spartaka pojačao je i nekadašnji igrač Plavih golubova Slobodan Novaković, inače dete Novosadske Vojvodine, koji je prošlu polusezonu nastupao za ekipu Proletera iz Novog Sada, koja se takmiči u drugoj ligi. Novaković igra na poziciji desnog krila, a za Subotičane će nastupati do juna ove godine. Uz njih trojicu, novi član fudbalskog kluba Spartak postoje i Tomić, dojučerašnji štoper Radnika iz Surdulice, sa kojim će Plavi golubovi u subotu 6. februara takođe odigrati kontrolni meč. Na pomoćnom terenu gradskog stadiona odigrane su 2 prijateljske utakmice između kadeta fudbalskog kluba Spartak i Novosadske Vojvodine. U prvom meču subotički kadeti koje predvodi trener Bogoljub Džinić izgubili su od Vršnjaka iz Novog Sada sa 3:1, a i u drugom susretu gosti su bili uspešni od Plavih golubova koje predvodi trener Zvonko Dušanić i trijumfovali su sa 5:1. Na tradicionalnom 11. po redu međunarodnom turniru veterana u hokeju na ledu Winter Classic, koji je održan na ovdašnjem stadionu malih sportova, ove godine učestvovalo je 13 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Slovačke i Finske. U kategoriji do plus 30 godina postignuti su sledeći rezultati: Spartak Kiškereš 8-3, Drvene Nogice Vojvodina 3:1, Šparta Šalata Stars 6:4, Rušovci Jesenice 1:7, Drvene Nogice Jesenice 1:7, Spartak Šparta 5:1, Drvene Nogice Šparta 3:1, Jesenice Spartak 7:2, Drvene Nogice Spartak 0:3, Vojvodina Šalata Stars 3:5, Rušovci Kiškereš 2:6, Šalata Stars Rušovci 4:2 i Šalata Stars Kiškereš 6:3. U ovoj kategoriji prvo mesto osvojila je ekipa Jesenica, Spartak je bio drugi, dok se na 3. poziciji našla ekipa Drvene Nogice iz Beograda. U kategoriji do plus 40 godina starosti postignuti su sledeći rezultati: Spartak Prevoje 2:2, Jormas Old Boys 1:4, Budapešt Old Boys Spartak 7:1, Budapešt Old Boys iz Slovačke 3:1, Old Boys Spartak 6:2, Ice Devils Prevoje 6:3, Ice Devils Jormas 0:4 i Jormas Prevoje 7:4. U ovoj kategoriji na pobedničkom postolju našli su se Old Boys iz Budimpešte, drugi su bili njihovi imenjaci iz Slovačke, dok je 3. pozicija pripala domaćinu Spartaku. Na prvenstvu Srbije u hokeju na ledu do 12 godina starosti, koje je u vidu turnirskog tipa održano u Beogradu, mladi Subotičani, predvođeni trenerom Zoranom Jeramazovićem, zauzeli su 3. mesto u konkurenciji 6 ekipa sa skorom od 3 pobede i 2 poraza. Pioniri Spartaka pobedili su Vršnjake iz Beogradskog Partizana sa više nego ubedljivih 9:0 i sa 9:2, a bili su bolji i od NS Starsa sa 3:2, dok su izgubili od Crvene zvezde sa 4:1 i od Red Tima sa 5:2. Sledeći turnir prvenstva Srbije u hokeju na ledu za 12-godišnjake održat će se u Subotici 20. i 21. februara.
Mlade klizačice Spartaka predvođene trenerom Mašom Stantić ostvarile su lepe rezultate na otvorenom regionalnom kupu Nopfejn 2016. koje je održano u Segedinu. U konkurenciji kadetkinja A Mila Škorić bila je 10. a Anita Kovač 13. U kategoriji kadetkinja B 2005. godište Jelena Kojić našla se na 8. poziciji. Subotičke klizačice 27. februara očekuje nastup na takmičenju Novi Sad na ledu. U nastavku prvenstva Superligi stonoteniseri Spartak izgubili su u Beogradu od favorizovane Crvene zvezde sa 4:1. Subotički stonoteniseri nisu imali sreće ni pred svojim navijačima jer su poraženi sa 4:0 od Novosadske Panonije, a u subotu 6. februara predstoji im gostovanje u Vršcu. Nova takmičarska sezona u dizanju tegova je započela u Inđiji održavanjem tradicionalnog svetosavskog turnira za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola. Klub dizača tegova Spartak na ovom nadmetanju predstavljala je sekcija za dizanje tegova iz Hajdukova iz osnovne škole Petef i Šandor, predvođena trenerom Stipanom Vertom i Tiborom Haškom. U kategoriji do 43 kg prvo mesto pripalo je Danijelu Aprovu. U kategoriji do 45 kg Valentin Šomođi bio je 4. U kategoriji do 77 kg na pobedničkom postolju našao se Šamuel Tot, Marku Šmate bio je 2. a Balint Boja 3. Viktor Haško okitio se zlatnom medaljom u kategoriji do 94 kg, dok je srednjoškolac Roland Beller zauzeo drugo mesto u kategoriji do 85 kg.